Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka KSU Rangshken unit hakasau tarik jemang arja arpasau kalayo ban Pynhap Pyrda no ya kalumpung ya lekai T20 first Maitshaphrang Khasi knockout cricket tournament balapan long hamadan kse bilat Rangshken. Hakani kalumpung ya lekai final ka Rangshken CC kalayo mat ya kanam job dak ba penlim ya ka Maitshaphrang CC mau plang. Ka Rangshken kalayo ban tiet ningkong bat kabalabu target shispa live run bat ka Maitshaphrang cricket club kalayo ban tiet tang hanyo po bat hablut ki wicket baro. Hakani ki jingel kai ya ka man of the match bat ya ka most wicket taker layo banra ada Usar Jones Kharpuli na ka Rangshken CC bat ya ka best catch taker layo banra ada Ugari Dekhar na ka Kenhun Shiparlok. Hakani ka T20 first Maitshaphrang Khasi knockout cricket tournament ka Rangshken area cricket club kalayo banra ya ka nam job dak bara ya ka song pisa ba shipo hajar lambat ka trophy bat ka Maitshaphrang cricket club kalayo ora ya ka song pisa kebasan hajar tingka ringkat ke trofi. Hakani ka sngi le dan ringkat da usamla pensyai borlang rani information and publicity secretary KSU Sengkemi kumu kongsan bat usamla Nathaniel Remai kumu sembut kongsan haringkat kinong yalam ke KSU Rangshken unit samla Nester Jun Marbanyang kumu general secretary KSU Rangshken unit bat March Kupar Thaba president KSU Soyong Circle Emos John Simli president Nongspung Circle bat haringkat kirang ba shnong secretary shnong jongka shnong Rangshken. Namakani ka cricket kadang-kadang bertema sing gitan nong gijongi tetapi ya penseluruh susu ban sedang begini cat program ki bakam hapo ki junior level longkin ki PP League juga football ngatrai kani kan keep up namar ka cricket as you know for India is the biggest sport, is the sport where people make millions and billions of money. And BCCI kadika cricket board kapasus patam po pertay po kawe. Imagine the pia ay rung po ka association kidon gidi player ni kipansami kipala represent apo kadmigi ang po state level
kum ka Ranjit Trophy ngaso ba da fi le kai po cricket ida fi dan po ka Ranjit team po Meghalaya aim tu ngaso ba ki marsendap ya tu ngaso ki yo post officers aim tu mana ngakendu we breu yo ulong officer na mas sensor thai yo sampai bah kini ki dah pepek kalian kayo okot kan kini ki pelek kai po Ranjit Trophy gini kajing siu jungi kala he ha nampak lah kita ni pasiu Hima ki siu du arlak te shim this as an opportunity ya phi ba pin bu ta thong ngai ni to musu le kai melen long gandon ka mindset do nang ni smart ba pin ya kampen tebet su kwa benong nama kumbaka ki siu Rangshken ka ong yo drok langit borok ngidon hang ni ngidon la ka jong ka thong na pring lesi na pring jong piro ki nong ila kai don ki bateri ki kambo pero nri ngit pat ngidon pat la ka jong kajing terang kajing anut bat kabak kamsan kadai kajing kit kli ya ka yeng ka sem kajing kit kli ya ka snong ka thau bat kajing kit kli ya ki imlang salang da ka ba ngin yang riti lang ka wei ba nginom alat ba uniu krun unrong ha ki long yeng ka long sem ka jongi ba unrong ro ka snong ka thau jongi ban penjugot ya ka jat menriu ya ka ri ka bi ka jongi